ultimate na wa ma lanchire matenko Osu adio mi yakọ jusu by election. Woko gina wakasa Mr. President woka nti na wa ye ofe. So abaka wanko na we. Abaka wanko. Sa na e party. Je ka wontie no David na be me lo hu. Okatakyie Afrifa mensa ebusia wa back after say already free Angel FM ya to abanu ye no. Enche bia me bremo video a na me tram say o hihye ni new stadium ebusia enne waba back na obaye no enne na eye judgment wabefaya Akufo Addo aboa papon mekire ns osu bempa wabefaya JJ Rawlings na wabema history bi about NPP any NDC botayenti a omoti NPP party no ana enema edi NPP ko opposition 2024 aha Penyah blog media mesrewa ase obe like video down na obe subscribe button na obe click notification icon for latest updates na be kire wa dwen ama me e wo comment section any die mo ya share video ma unu aso ensa enka bi enti atoba no wie ye ante bia na tie se Okatakyie Afrifa mensa mo so resign every Angel FM or no this statement about the Facebook account say wa resign it about a week ago me bring another video o kire mu ekwa atiri enti a resign you are well fed and me say my video na me kire say ono ankasa start no ultra modern studio agese enche bia no obe start adwuma e wo no ani studio ni mu wa bre ne masake oni he wa bre ni tobe nti afede ono our starting there na busia ene anase menya notification say Okatakyie Afrifa mensa bonsu owo live e wo the new channel what to do for the records and I'm joining say all history of MPP somewhere 1979 the NPP party dey aye it dey fe Osase man control so we call election now we party ni mu acheche se dey na acheche it why of obi ye free baby ni abedu baby o ye te party no na esekse be ye susudu amaye baby ye free ba ene de to ye kwan mu na ese ye susudu president Akufo Addo ansua hwe ansua wi amfiri wa woni pa boni sem dia se wai wa mo kan MPP yi history no a edu 79 anu mo de dot asi wo pew no mo twam ya be mo kai 79 if say mo an kai history of a year party we ya mo be koso adi sem hu se de mu die 79 si ya ye ku awie ni asi ye ba democracy ti afa ye mra ma chichere party ni bi ni afa nko pre tumi buzi abanya ye tu no 72 na Penyah aka wo mu a ye William aye oforiata pa wuli tienie agoja enkola na aba party ni mo wo buya ni mo hwe etiri kotokoto wo ye ne ko wo sa ne pa wuli wo na aye pani eti be di party nanim ni an governance pa wuli sida wo se me ko ye nyamesom de se me ye theology ti bible no kra me pe ai me ye bible ti party me nye bio politics me jai oh pa wuli bra be di animu ni wo sida 79 onye bio no me yesa ne sadia Victor Usu no wo he kwabena pie ene e bo Victor die e bo ne tra oba ye bi na mi ya na mo be twa so aba sa mo kai ye dia anke ye konka lanchira mate ankogina baabi sa mo kai 79 a edu wa mo kai no you need to start organizing lectures na mo kan de 79 e kira mra nche no mabawa no mo hunu de party ne ye 79 Same? Afe ye the Victor Usu no aba. Yes sir. And the Victor Usu be dia ni mu Popular Front Party PFP. Afe de hu ya ne se me kwasi amanko Afrifa wo che club so no afe waja politics wo kodi hene. Head of state ko de bi pen. Na be di head of state ya e se wo pre ko himi. Wo pre ko ba bia. Kwasi amanko Afrifa mo da wa ne akofa eye pa wuli ye be hu na pa wuli mo organize na wo mo sesa nkro ase ne ye se ne pa wuli dia na wo ye wa si oh ye PMFG People's Movement for Freedom and Justice no mo say da bi pa wuli na ye ka se be dia ni mo so da bi wa ye ne ade na kwasi amanko Afrifa mo adubu ahemo no mo hye kire ne ye hye kutupa pa wuli ko ne se dia na ala nkyere mate die yakoyi a hobsia do ye mo hye kire ya Santa Akufo Addo hu nche die akiri wa mo se pa wuli no mo ko hye kire se ne pa wuli no ye ono so obestande bi be di power hall
no mko declare na de entia na Afrifa na ni abere nyanse no odwen se Pauli be for no asara ne meet more fire na Pauli amfa no na Afrifa mu no yakutukum ene so woje ye ne pick up ode ye camp woje ni nyina ti de si ye party no e sipai more fire ti ni adwen se no be subia me dia ka Eti onse na nsem mu daughter of a murderer Esther T Ghana Parliament House na manfo no bi kire say JJ onkum nipa da Emma even me bremo video a na eye esedin ketia chairman for the National Democratic Congress political party no omu national chairman esedin ketia o call radio station me ka say JJ onkum nipa da eje ya addressing say we murderer there is an error no Okatakyie Afrifa mensa ebe explain say no JJ kum nipa enti yakase we murderer enough ene JJ ya omo si yemfa se wo ye sentu wo itweso JJ bai wa anya hwe ni ase wo anu oni awu na JJ wa na nti no ewudini wo ewudini okum nipa more fire Mummy asun kwa didi. More fire. JJ Rawlings ye wudini okum nipa. Afrifa wana ku no. More fire. Eh? More fire. WK Akufo wana ku no. More fire. Nya JJ. Etu onye wudini. Adia bana. No kura ni yanu. More fire. JJ Rawlings ye wudini okum nipa. Why? Emo me nyina gitom se ba bia ye du no. Ye ntwa mu ne enkode a fai na ba me ye me penti ni so ye himu. Eh? More fire. Afrifa wana ku no. Ayɛka champion wo ka memwo pa ye bebu wo ha he mumfom asem kon mani abre mfifire timi anteme mo me nkima mani brem samba gobi Ayɛka champion wo ka president abetwa mu oyi kwa menkroma fru Ayɛka champion one of the best JJ Rawlings ne ku ne body true she ne body true ku ede ne ye kangaroo court Yes. Unkabi. say o kirem say JJ ne ku Afrifa okun champion okun Akufo Addo say wabobo nipa ni bidi a o kire say JJ enekun and o kire say NPP as a political party no omutie because of JJ Rawlings nti enti JJ Rawlings nti ne TMPP gobi tie nie edi entia if so buy ni bre sika ni bre nti wo fa apia menka ye na dwuma pino so bo say wo kura ya asante no nya sika ba boa party eti tayin no aguno kofi tie de Akufo Addo boni a o ye ye wo ma party ni lusu sa why ni tata sian was magu adwuma why ni was ayi boachi mattress magu adwuma anom si abrante de no ye ene mum ye mo aboye ho ano ne incorporate political power no omo ye no omo nyina aboabo omo ho ano no incorporate political power ye form MPP omo ayaje omo nuoma ene omo ayanyi omo nuoma omo nyina suro si abagiendi ye form MPP. Now said the live stream, it was getting so interesting because I'm busy meaning the history of MPP crowd then a territory called party be no betia Ayɛka bibi territory omo obotenti omotie it say manage how we see a month ceremony that go say MPP for 32 years pain omo opposition for 32 years that and someone focus MPP record now opposition now for like 80 years it could be possible because omo 32 years that it was possible so make matnefie more than that. Now, Okatakyie before a no, and obeti see MPP so. MPP and the Akufo Addo so. And obetire a nearma Akufo Addo aye mistake awaya. I just say Alan Cash cry a free mono Akufo Addo say obekwa onko enye na sem. You know, hopes and ye free mu Akufo Addo mfa ho. Obetire mu nearma Akufo Addo ye ya. E di MPP call opposition. And was actually say MPP and here in fact history will repeat itself. Ama ombetnefie another 32 years into a fire sound of few million. Na president Akufo Addo wogina won na si yo hunu yi every mu 32 years ni enya to me yan test to me da president Akufo Addo Roma no de e baaye ni e benya bie 2000 amon kan okurenti party mu fa nkoma no one ani mu ye ya ko opposition 32 years Akufo na de e ba ba mu san division ye a ba si ye tira anya yi a ye pese history be repeat no 1979 after your co-election ya pa wuli na war form PMFJ no after de omo so ma turn into UNC United Congress pa ehun ahwan National Congress ani ye ne ya ko to aba Victor Usu wo ka Victor Usu ne pa wuli die bomu ki e bitili ma bebre mama kwan ni ya ko abato na president you have this history in hindsight you know it. When him see now gina ho
Afi ewi akira fe be beduri. Wutimi tena wa ma lankyere matenko. Owusu adio mi yakọ jusu by election. Wokọ gina wo kasa Mr President wo kan nti na wa ye ofe. So abaka wankọ na we. Abaka wankọ. Sani ye party. Ya the dominant ye party. Na akọ gina ye nia no akọ no dia. Abaka wankọ no nyansam keka no akọ na party ne kwa ye hia ne wom. We leadership. I don't dinachi. Kobia party ni belusuo. And the President Akufo Addo yes ankwati committee kwa hwe die be. Konum ti ana. Same. Ajaben. President Akufo Addo. Party no. Your Excellency, respectfully, the why your party in tie ofe. Alanche matingi na ha. Osu adio mi gina ha. Ba wo mianu awi ni nso mo aka ne empese e be ko ne nyina ya de chia. Any 42%. 79. You hunu and so repeated the same mistake. NPP party in Kofi. The entire yete ye ba ko pa ye JJ Rawlings ntia. Sabe nkola no amaba muntie ne ye. JJ Rawlings ntia ne TMP. Sabe? JJ Rawlings ntia ne TMP. E de ntia. See a better to me free JJ nsem ne de abamu papa. Afa be dru ba bia. Ya no ya form MPP for the protection of the people's property. If say ye property owning democracy. That's a President Akufo Addo. What me ba be bu man. Na so man ni dru ba bi. Na se me bu man na sini trase. Eti akokora abrewa. Ohia ni moburani a wasebi ni sika akoto bond. So de be to eye duro anobo. Me the pain anti sika no. Time am pen am de be ma wa. Eti wo ni JJ Rawlings difference wom e de dey. Ada na mon kan correct. Na down for. Kofi e de be no. And we said the MPP ne beku. Sawa? Nukura ni. Professor Michael Kwe kwa wo ko run yan ko si hwe. Nukura ni nyina ni. Eno ni. Ko runs be ko bibia. Kofi? Eti de kan party na mutete ye no 79 de no a. Ye ba ye beje nkrofo sika se de jeje nsu beje nkrofo sika na saa de say. Ena me yelusu. Ye me yelusu ba ko pa Professor Michael Kwe. Ene say. Ye ne ye tena se ne ye se efre bibi tax. Na mo am ko suku tax ye de be ya. Ye se ntokua to. Na wo ye adwuma na wo nyamfaso a. No wati kakra ma aban. Na aban de aye yi. Na wo ye adwuma na wo nyamfaso a no ye ti obi sika. Yesi akofo fori atabi aba wona akọ yel akọ de ban ye ka hwe Akufo Addo so ntie President Akufo Addo so ntie akọfa ni nua akọ hye white eko ti bible lo ye me lusu ye nie amanfo ni sika nya adwuma 11 man support da obu record on famra afa ni pa sika nya adwuma wo kora wo se wo pese wo ye cashless system sa afa ni pa ne call electronic afa call electronic wa no akote ho se ne oba metu sika etimi sika 500 Ghana be sani 200 ama akosua bi no wose mateo akosua bi no wose ma men sani kakra ma eye ya brago wose me so mateo ya brago so ma men fanyi nto ade wose mateo na sika ba ko anya adwuma no watetia so you are bringing people under the poverty line na se ni pa na otiti wo musika it won ko trouble. For the first time in the history, wo MPC asore ka kire o se President Akufo Addo so the free baby wo nua no pam no eti wa your excellency wo so de betre fi ya wo hwe de ekoso enti wa ya ofe Mo fire. Si atu aba bra bebu amamu osim kosi cathedral tutu fom atu amena nti sei Ase nyame. ade kojo smart akosu wo nka no kurenti be so cement metie happy fm me twa o mother power cathedral hu twa be sida o di fra me was na nyansa bia ni ene jo mama ba so koto aso o so koto aso o so be si no na 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 shebo so we na say Wobi, any bre sabo. Professor Michael Kwe. Yami yelusu ye die. Eno ani how go see Seska. Party ya to Obama leadership very weak institution. Na gabi o chere da kwa je party na kwa trada kwa institute. Your pen were the communications officer.
ajabo sukoba na akwa we ya nanimu twia se wo free fonka wone nana kona do gya fonka ba wo su bempa wo enanu yesi anumdwa bi a wo dwa se aye mewo youth of 2 million following wo asante mem wo ko gina asante achima gogo se wo pay independent 2000 kura wa wa fo asema anso ye so abehu ate na de be no ni aje party na free aye party headquarters dia kosi danko institute na won ye manage mo it's a party ni institutions bi o gabi o cheda ko na dia sere moto anu won manage wo bia asuro ma ma ni nyina asuro ani ene kan kabi ani ene ti ya to aba mamanfo kodua be kan na bonte say Mr President make it wo kasa kodua nim ti sa kola wo aye council e dia ba wo musa Samia Okuko presidency ko kan Mr President the grounds is not good. Before which everything you come here the grounds is not. The grounds is good. I'm the president of the republic. I have the BN, I have the national secret. I have the police, everything. I know what the grounds is. You don't go to the grounds. Say I can't bro. You were not listening. Mr. President, you were not listening. You were living on a tall white horse. And then into the party you offer. And our monster I can wish your monk can currently feeding the man's egos. And here, 42. Yes, me and Rebecca. It's where Professor Michael Kwe. We actually lose and come baby. Okatakyie Afrifa mensa bones we busia na ni abere wa be fire obi in fact Akufo Addo abo akwa pomu nyina yehemu bi obi agene samba wa bobe gumbi ne so parliament obi agene de we aye na hyase ni program for the team for the records on all social media can handle wait me as a channel now follow no YouTube not want subscribe to the channel for the records by Okatakyie Afrifa mensa ni show no e be nice etire nya ye twen no final waba out ubeta tire wa join e wo comments and some kan ye no how do you feel obe for Akufo Addo concerning betting tax 11 that tax to audio flu ata buy mo flu ata be gu Ghana force be no obe fire no o change the nyina play role and the NPP opposition. What is your take on this? Ubeta tire wa join e wo comment section. Aha Penyah Media.